Salam alik, dragi naši pratioci i gledaoci, hvala vam na podrški, podržavajte naš kanal dalje. Medina došla sad s posla, rekao da vidim šta moja majkica radi. Majka? Evo majkice, i dobar dan, kak ste? Dragi moji, imam jednu lijepu vijest, radosnu. Postala sam 9. put nane. Mašalna. Toliko sam emotivna, sretna. I što sam dobila drugu unuku, imam samo jednu, ono su sve muški. Da i dragi Allah nagradi cijeli svijet, pa i moje. I tako, snaha mi je sinoć izašla iz bolnice, a ja hoću malo na brzinu, samo da vam dokažem nešto malo, moja Medina. Malo pojedemo za doručak, ako ne, sine, to je naše skupno. I jako sam sretna i vesela što podržavate naš kanal, što se novi preključivaju. Podržite nas, dajte nam podršku. I evo Nana će sada da vam kaže šta ću ja na brzinu malo umišat. Neću puno, samo eto te za nas dvi. Daću 2 jajeta u svoj posudu. Tako je Nana sretna i vesela što sam dobila svoju unuku. Da vam ne znam opisat koje sam imala emocije i radost. Da mi je dobio sin i snaha čerku, imaju hvala Bogu 2 sina. I sad ću ovo Nana malo izmiješat. Da budu živi i zdravi. Amin, ja Kako Bog da uzdravlja. Hvala, dragi zakloni, svakome sačuva i podari ono šta god ko poželio. Da ga Allah obeseli i daću ove 2. Samo 2 ove kaške za kuhanje u smetanu. I ovdje imam, dragi moji, imam piletnu. Sam je jako sitno isisala ova prsa. Tako će sa moje čerke. Moj kamermanu žuri se. Sestra čula da joj se malo sin porezu. Ali hvala Bog ide bolje i to nas je jako streslo. Daću malo sol. Ali ništa ne možemo, Božje priči. Da, dobro je šiće. Hvala dragi, malo vode. Još će 1 mjesec da bude u bolovanju i onda će biti ako Bog da dobro. Daću malo. Ovdje imam naribani mladi kupus. Ovaj moj ribaš. Neću puno. Ovo ću nam ostaviti za salat. Malo mesa, malo kupusa sad u ovoj vrućini. A hvala Bog da nam je i ugrijelo. Trebamo biti zahvalni Allahu, dragom i Bogu. Mora biti vrućine i kiše, ali nam ništa ne piše. Evo daću sad 1/4. Dobro, ove kaške, umre su ove veće malo kaške. Dala sam bijelu brašnu. I bez kurzovog obavezno ne ide da malo ubije ovo. Njega ću dati samo 2. Dragi moji, puno vam hvala. I naš novi prekliknici. Na komentarima, na lijepim riječima. Još ću malo vode. Naša je Nana mašalna. 2 jaja. Malo mesa. Kako da vam kažem, 100 grama, 150 nije više. I samo ću dati ovako među prstima sode i bikarbone.
malo bibera. Jel bolje kašalj? Dobro je, hvala Bogu. Ne morate Bogom da, mora se upaliti malo klima. A ja klimu ne podnosim nikako. I ovu malu kaščicu ću dati samo vagete. To su svi. Vi znadete da to nane slabo daje začne. Ja najvolim onu klasičnu su. I to je moje, eto malo ću. I to će Nana sad na brzinu. Nam da ispeči. I da mi pojedemo malo lagano. Ima malo mesa, malo kupsa, mladog prisnog. Malo brašna kuzovog, bijelog, eto. Svega pomalo ono što je zdravo. I sad će to Nane. Znači opet dijeta, ha majka? Pa dijeta, ne mora drugačije. U ovoj vrućini mora biti dijeta. Evo, sad će to Nane fino. Evo vidiš kakva ta moja masa, jako lijepa. Prelijepa mašala. Imate malo mesa, ove bijeline da dobijete malo. Da dobijemo malo kalcija. Kupus mladi isto i on je zdrav. I ona voda dadnem da se peče. Samo ona sa struja slaba. Bog dragi zna kad se ovo ispeće. Hoće Bog da. Vidjajte joj ružica mašala. Ne vidiš Ko kako nacrtane. nije ugledala ulje. Hajde polako. Majka, dobro sam smršala. Pa kasnim još makar 10 kila baciti. To za ljepotu. Znaš što sam sinoć sebi napravila večer? Šta? Umišala samo onu jednu malu palačinku. Malo Aha. deblje od palačinke. Iskuhala sebe malo špinate i ono umočila samo par zalagaj. Neću da jedem si. Jedem najviše Boston. Eto sad sam nam ne stidla sok od naranđe. Sidim naranđu. I tako to špinat obavezno troši. Sve ovo u zelenjavu. Eto, a zažela sam sad piti. I to od kiselog kupusa. Od kupusa. I malo ovako ove bjeline i napraviti pitu. Ali bit će i toko puta. A sve izbjegavam, rekao da Znadete da na one naša. Sad ne smiješ piti kad mršaš. Na one samo ono starinsko. Njami. Tako, samo dva. Jedan tebi, jedan meni. Samo dva. Ne više. Aj, faca. Ne više sunca, majkino drago. Samo po jedan. Sad bi naš Aslan se obliziva se, ha? Eto, dragi moj. Došla mi je tamo prije, kod snahe. I alhamdulillah, dragi moj. Evo, dragi moj, pečen. Ja ću sebi otvoriti kurza, jes kurzma, ima smetane. Ko hoće jogurt. Da, mislim, vidite kako je lijepo mašala. Evo, rekla se. Mašala. To je to naneno brzo, ukusno, zdravo. Mašala, kako je lijepa. Prelijepa. Znači jedete čim hoćete, jogurtom, kajmakom. Šljivu kompot. Ćemo sebe Hošev. Sa paradajzom. Sam skuhala malo. To sad paše i poslije.
Evo, to bi bilo to za danas. Puno pozdrava i salama vam Nana šalje. Pa kad budemo imali vremena ćemo se vidjeti. Stavite nam like, komentar, ne zaboravite se preplatiti. Porušiti kanal naprijed i puno hvala. Ako Bog da u sljedećim emisijama mi se gledamo. Salama vam Nana šalje. Ćao!